yani ile inasafirisha ina mlongozi na habari. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد كوزي وتكوفو وكمور watukufu Angazija, watukufu mloha ileo harume masi wa Komora ni mlohunu ndani raulu bonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi rija banu hahondrana ne zemedia ili hakalima zima makhsus kauze rongozinga sina panzala mezi banu haubaike maha shemi zimili miraru ya kabli ya banu si notability Angazija zenongozinga niso zitwalia ili rishinde Mwenyezi Mungu Mungu yarisaidia janenu sura hai ukarmensi ya hatu rilejeza rongozinji rasima notabu ruandu wa dini ruandu wa siasa remavamana ribulia zerongo zejenda wizo zejendesa kartu kubelra ngezevamana zahatu alfuze hatarisa nisoku zija nanda bora tanabai emezira kanio wana wakihatu watomori mashuhulini wadiso shindana watulena zero zandisa kwamba lashili nyumeni banu shazinzo za nyumeni shanga tusoma za nyumeni banu zija msujini zibite na zikaya harmaitsanra tena shansuja balo mjinda hubi vanambwani baadhi ya hapo tena sailaza edukatira kautana bani rambe katijao riparana si Wangazija riparana si mavamana rabaka shina rihomrane ni wandu mavamana roa serikali roa mahakama ili zanogozinu rishinde rizi riwaninizo rizizi shati hale bala rizaru nane ne mavamana serikali ili rjohorana na sine mahakama zanongozi wasule mahakama ya juu aka ziwasiliwa juu yotido toka presida azaliha ndo juruhulwa oskwati laula ya jaliti dola sha daukaya ti azali mwili sha de presida wa daula Komor algomti hanimhu okaya ni saemru ya zingarwa voka mtihani mhu hata jukorege badala yebanu jebu ya tulawa kikawaida shano zaidi azila rakaza rwane nizo ziwasu ngeri parana banu rijeri rongo riparane siwa Komori wazima amanga rongo heleji lakini tablu haukaya baike sisi mruhi milia siasa shaya ajalinu ketue varamrulio harmwezi leo ramrulo hule mwezi ila dhimuritanganya rambeze rongo zinu baso ntikia ngasina makosa ngasina rongo ito nizo roa lobo onze roa loda lisuso duwana hatu akangwa jiruhusu wamba mirongo zitue kia adabu ito de malezi rahurano waze wa hatu vanu itomweza izalisa utawalifu winji na tabiambi zinji na ajali zinji wanrungwa ulanano hitwa zaliswe mashababu hata abo sisi abo kartina tamaa kaborono yeo ya hunra wa mzinguli yao yaru hato de roka dalika mba mruhamana butso mujeno nziani mtu yoparsio bahi wa kagabi mlemevu tunashondeni ula nisindiho ogeza ngozi ladi mrizirongowe ritana bahi eni mrarenge zevamana zahahe ritoeze hadari zoti shamra tifanye mzaha tifanye upuzi roalo harmwezi bangarisho wandu heli wamba ukaya ngakwandu rongo mirongo za kimjewiri iladhimu wasani wabadili nana wadu harumwe kinyumenezi lazima wakiritike wareme yezi hajitihadi shati kufuru na dola uso baizo kazama kazirendwa dola uso na kufuru zoka zanromo jema zoto zanromombi abunga hizo soka ajali wa rwado furani dola pisana bai shati nizo nuambeze simu zize ziliozi benua shamrati de mru atije mru guoni atije mru banamba bai hawa atije mru bani hai bazo zo urisa shana ameze nizili hakamojo kwa manadamu hatu hananjema nami ngawajo ufanya mina njema nana bao waluwa mwezi bao wadojua adamu yeziti livese mru hama rongo itonizo
shana do sheria basi wangu washashir julana ni mrugani nguto joma nanya gadroka ya karono jana rasuli daraja 00 abo ni mrungu julala ni mana bavuni mana uwe mrubure wange ndiza kauripara raze jawasili haju rahana heli za wasili bakasinyamu riparane kamgovenze haraka informoti ritanganyihe siwako aboge hele jilaino tabilite bado ra rifinoazi wa hatu rongo hena mna hiyo ra hason sipia ili runde amane kamgovenze garpara nao rije rongo hatartibu njema na adabu na mastehi ili mbugar pa nashari shar tijole mafai hona nyasi maisi za Kiislamu Muhammadasi hauze za Kiafrika Muhammadasi wakahaju wakarma khairi wasawa mlagugugu hasibabu ajali hamanezimu izunzo rongoza riparo jabanu ene babintekeleza ho mutasa sheleko wanama ongwanzo watekeleza roba do wanama wafaso chanzo kanzani ngo ili roniso mahala ranzo ba sonada. Assalamu alaykum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Watukufu wakoma, watukufu wangazisha wakati wa hulamha rione zirisao rizame rione zatu lazimu rizame wasuli abenge gasina kadiri amalehile manama tende zamba ya mwisho wa kamili au miezi miwili ya notabilite hekayo shahe notabilite wadisa waonana mamwisha ni maulama wahensi waonana mamwisha ni interior wahensi waonana mamwisha ni mahkama wahensi wahambanasi wahensi ya hatu akangodi ngohi ngaendo chinjili angama hemirongo ila wanao na baadhi ya wandu na zitendwa zinaparihanao habaadhi ya wandu ikawo wana hatu au wana nyasi sha ukofana nasi hamba akayi wambo nai neurendo nai ikafanane wambo jema neurendo zema vengeri changania rionoka ngela zimuri hezele chaku au kaizora hamba nizo rafana lakini usiwaswidie emasiwa wajue kabanu ngabo wanadamu wafikiria wensi ngabo wanadamu waendelea mbio noti shartike watu wa serikali hawike watu wa siasa shaino notabilite kao baenge wo voti shao kwa shangilia siasa fulani au siasa fulani haini mwana mgazija yewa heno notabilite awenge baadhi ya nyona na raona na hiyo nonokaya kairi ehudhurishe emasiwa awinji nijeri wao ni seizora fanya riwambia izora hamba vamoja watishie kaya notabilite ambaja hawifanya jauwe sinao awa notabilite inu ya he gazijani masiwa abenga hena nongo wazamba nikawa zamba shuarani lazima ziwasulie gazija waishi kwezi wananyasi wahe Komoro ngari wanao sizinji zenza nafasi zenza mali zenza mvuu zenza elimu zirele bahanu baziro haku haumavu mafikiano na mavu mwendo mzima
ngari wongo Mwenyezi Mungu ngari bezo haraka rishemeze zenongozo zichiunde Komoro aukari wanoza udalibi wawanu wakana mali wakana jeshi wakana mvuu wakana raisi akahuendelea zinongoza hauza wanze mezondari sha wende mwendo ikawo kudaka ulazimwa wende ni raisi wa hao wamuwa baadhi yao hati haba haini kwa jahudi hastabidito harumesi ya ligi wasumukati ngari rao wa Komori zenongozo zichiwaswile ngazija ruonweza hunda Saddam Hussein harumayensi ya Iraq raisi ya kabo ema kaundisa baifanga bwana wakamba kaenda naye akayoke kiri akawara kwamba wanasi ghayatu la yudrak kumdushinda aridhisho wanadamu wansikia kubali ukaemrua imgu mwema wopezo uko koshi kabati mdi aparushinda ya Paris abele wamreme haurawa wakati hata haba bayana kodo kabati amani hazi ngarisha uziro amani imeni ngarisha harmasa nsizo nsipia hainansi enda kinyume n'umushiliano n'umwafikiano kichogoda nabaya abenge bwa Komoro ngarumbo Mwenyezi Mungu na mtafadhalini zichanganye pamoja information hususan de notabilite ikawo kesubali ya tiketi ya politiki fulani au politiki fulani shande notabilite ya Komoro lijerambe ikawo azhura Komoro li sahe inshallah taala rende mondo mzima wahifadhi nchi hatu rambe zizima hauhifadhi nchi hatu haukaso nchi pia ende mdunge zomana enge mjini haina mdungu chodwa habe yabo mwangoni hale kabati kudiza tukumjini abenga bwajao ekaha mwansi ekeni mdungu chojangalia hafanyeza ladimu asaibu msado hai adaladimu kabadadu katabu harmayensi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arille kizero bazahu. Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu watangazaji harumwensi inu mwengoni mwezi dhamana nziro mwazirenga nyinde msanganya au nyinde msabazao evoge nyiwandu muhimu harumwensi inu rionuka yakarna uduwa wedara fanye ndongora de jamparani evoge utukufu hanyo. Assalamu alaikum. Gari mbao rimparani bano rejetsanganya mahadisi riyo mbao yake na heri aukaya wanu weleza hizo zilio zote so wakomoringari waparao rijerambe umuhima ulo harumwensino umuhima ulo harumwensino banu mwengoni mwuzirwa hango mitsijiwu urenda jeli guone mahakama uzirwa hetsi nungone mahakama kwa eni ya lewa eni ya fanya hila gubeho mahakama chacho abilingari mwono yeshugulia tabu zinilija ziri hundu riwono kaya rimpare ni watangazaji rimpare no wakomori wonsi rijeri ndazi ya hetsi inu usoni mahakama rirenda azi
ya henzinu usoni mwe mahakama patina rangi amadeheli za mbabanu au tiketi fulani ya siasa kakaitiona mikonsi miraru komori yanyu inu yona mikonsi miraru gawe serikali ya kanuni na dasturi yonyi ndraji gawe letengwe lada na mila la huwa komori ilo jindraji gawe maulama eni zijounga nyade lizwajo zungani eni zijoranga nyiha bolo waziranganya bagwe zikaza rehetso shahidi unuso ni mwa ni watangazaji nano wana hatu nano wanwacha hatu nano wazaze kwa bahanga tsongo izo rifanya ulizo watsongo fanya rimpareni jerishemeze shekoza shinu shahede le kansili yo haruma emiji ya hatu na mabavu ya hatu riwone taratibu karibu sema kama kabajunri hamba shawiri cha de karimi rongo haji zima rikawa komori rongo wao batitafsiri waziraji chane kesi wa komori gashemezao wakai afaleo wote ndio famau ya faleo ndio famau mbraji wangari paulo wana nyasi walobonze harumweni mahala waliyo nano walohun wakubali kai komori hawe bido yunde dalao nelidalao wajoka sababu likiri de maka aka enamdulo made yedafanya zana lizafanya radio ya wakange bido afanya pereko fanya perano side shurijie bahize tabu zinu ya ujozi towa banu karjo hima sonti si wa komori rivose mahakama ngwa ize tabu zinu karjona kari pere mabititi si wa komori kari jema haji zima hangayo nzima zetabuka na ula na wene mretu jodola mwema nanya hakemiji ya hatu yomiji yahenga zija gabwe mwali gabone nzuani atema ore maudi johuja shamsi si wangajasi shida relewana riono hulo shida wadwamila nasi hulo shida weshiba uso chwanza udadalao chade kawe mibazima waone tambu ilo haruma babu shida yohoa ebogaba hai tambu ire neyema si watu mararu yode mana shekayo shahanyu marandazi wa hengazi ja waona kawa parua na nyao haina mahala waliyo rijerishe meeze hajizima Mwenyezi Mungu ajalie zitabu na ujinga na ulevi na zitambu zilobanu pia rishidirwa nenizo zilawe au zivunguze wakabane za runda zinu leondo handani zirunda wowe edeli kasi nyingi chabanu zensi majirani nyonsi pia nyini mrakaro hakaboze itambu inu ikazi nsi majirani ngabo nsinzima abo jirani wa hatu ikaihondro saa kumeno mojamdu karubu boze eza jaza kabone sahili serikali funye macho ni ya uriane dega ila nguchoula mtiani hoa fare wenda ziwa bukaba na mahakama tena abahango tembeyo lumko bahao go twenkame aho mzade kutuda batabu nane mapesa ngo ya wazonzi ya nijabu eboke unkana ujo rumia hiyo kainire ijofanya hila mzaburi mungu chai ujofanya hila na henda mwe sharia ni sharia sheheda shitundendo mrati sheheda regwa fungwa wabiwa shada shitundendo wafanyi hake tinjema hukuma ijulawe ke hukuma wanadamu wajogo na ukaya ika haki hukuma ila ya jirisizi wai halafu ribamba nafasi mbabi tena si wa baba wa hemiji nane mashababi wa hemiji
rikena rijojua kuzitadabo mijini zitsodenda zomjiliwa bala dosiye majana maili hamdu mzima zazi kumwezonga kwa isabi mreba paka ngube homa kama ni ajujewa ya swabala afanya keteridije alimvaza misizi rimzungu somjiula rimtele paka loko onsingoni kada uzifanya tena shaya imana ziyedele kasino nyingi rimzingara silo homjini rimzungu sabala wenyengu yeye ngula obala ndashtaki jandarmeri jendengene ababala ukahukumu jaka hukumu mbu zikahumta adabu banu baha hukuma baha adabu ibogoye babi yote na rijohaza rinikwaye nafasi hiyo rijue rite adabu mwana awe mbaba awe mndu jofanya halati kuu rejeze miji shetiso neshe ushahai ka mwana yalapiza kayati maha chacha lapiza wajua mwanangu balaha wafufua wenye ngodo washtaki ramiro na mwanangu akaudibabo na pulasheo wareko ande wafungwa re mwalamanda yabo iyo mnafudo uo na mkerazi rimeha ubazima wanena irejeze sheo shahemiji bano walo rilo banjau ngabo wenya twapurusa ngabo wenya fwambaya ngabo wenya mdombozi yode mana rakautende zati ya buwe wonde mwinya mdombozi zakawawo retsanganye hanga sina hindo ende ureko chandani wanu wenya twapurusa waudo wenyile fuvula raru ababasi wenya fwambaya nera kamtimize maneno iwone sokainga zijaramba ibongo yenga rombo mungu keri kubaliane warikubali sirahamba wakubali nizo raja nizo rime bazima informoti sangami sararu risanganyihe mjini mjini mroni harumwefo yedefamu kabano kama hadisime jicho ndani ya mbabano wandoailiwa hezi wandoararwa hezi nyaizo wajurongo zenga zija wabeusho serikali Mwenyezi Mungu ajalie rijerure dalao na vonga rombao ni watangazaji mrisaidie mundu msada hatu msaidie nensi ya hanyu na nemiji ya hanyu wakavona watangazaji bako ikawa mbabu osurde dakawa mba mri vanja mtihani evunga rijuhanza mabezo rahamba mrimidiye mzitangaze hatazi zihunde dalao bekalidalo lijelula tusonsi kwezu watukufu ngari mshukuria woni ni mwajabanu mara zanyu pia numje mtangaze za hensi ya hanyo na humboshelani marahaba nane le bambu la hajura jomikano wakati mjo utangaza riwono karijazinga manyiwa sarisanganya hananyi no angajia tsovano anzuano amwali ya misaji yenu ibiri le bujilole nde haki zahe tia hanyu ziparihanihe ankonyo nzima ka fundi wangu na bia ukaya ikaya nsingi yo bilili juu wakavaka farika mbili yoto kazi mabaya alafu ka farika ikafarika nzima bahi nsabuha ika muhisa zenongozi kansi wakati onye ni mbeuzi mwishiwa sana sabu hela joka mushinda sabu Evogo ngari mboshelauni marahaba nano wandu waze fikira yinu ngari waboshelo marahaba nano wandu walo mijini yu ngari washukuri yao watsiri fasiri yenai shawa fasiri nsi yao walo vonzero walo hundani ba eka zijanai yao zuza tutsonti zejanjema zuza tutsonti enema hensi inu ndo wananya somo bonze walo hawa njema hunu wajohu nuwe tsabusa. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ye mzee sema na tufati
ويفتر على من صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد في الاولين وصل على محمد في الاخرين وصل على محمد في الملائكه